Početna plata vojnih specijalaca 220.000 dinara. Subota, 29. jun 2024. godine u 10:54. Odred Vojne policije specijalne namene Kobre i 72. brigada za specijalne operacije raspisali su konkurs za sve zainteresovane mladiće i devojke do 30 godina starosti koji žele da zasluže mesto u stroju tih elitnih jednica, a početna plata biće 220.000 dinara. Ministarstvo odbrane saopštilo je da će početna plata vojnih specijalaca koji uspešno savladaju selektivnu obuku iznositi 220.000 dinara. Kandidati koji zadovolje propisane opšte i posebne uslove konkursa biće upućeni na odgovarajuće medicinska testiranja i psihološke procene, a zatim i na provere fizičkih sposobnosti. Nakon ispunjavanja rigoroznih zdravstvenih, psiholoških i bezbednosnih kriterijuma, kandidati će biti upućeni na selektivnu obuku, koja se sastoji iz više eliminacionih faza. Najuspešniji među njima dobit će priliku da stupe u profesionalnu vojnu službu u jednu od dve pomenute specijalne jedinice na određeno vreme u trajanju od 6 meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period do 3 godine i njegovog kasnijeg obnavljanja, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Napominje se da se na konkurse mogu prijaviti i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem, s tim što će pre upućivanja na selektivnu obuku morati uspešno da savladaju osnovnu vojnu obuku. Mesto rada budućih pripadnika 72. brigade za specijalne operacije je u garnizonu Pančevo, dok će budući pripadnici odreda Vojne policije specijalne namene Kobre raditi u Beogradu. Dinamična i izazovna obuka, usavršavanje i rad sa najsavremenijom opremom i naoružanjem budućnost su onih koji stanu u stroj ovih elitnih sastava Vojske Srbije, ističe se u saopštenju. Konkurs za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije otvoren je do 31. jula 2024. godine, a zainteresovani kandidati detaljne informacije o konkursu za prijem u specijalne jedinice mogu pronaći sajtu Ministarstva.